Zaraziti nekog čekanjem je najsigurniji način vladanja nad njim, zapisao je davno Nobelovac Ivo Andrić. A da li ste vi zaista u energiji čekanja? Da li samo čekate da se nešto dogodi ili ste zapravo u onom uzbudljivom stanju iščekivanja sledećeg poteza osobe do koje vam je stalo i na koju mislite? Dakle, danas u čitanju gledamo ne samo šta bi bili sledeći koraci ove osobe u odnosu na vas, nego i ono što je mnogo zanimljivije, a to je koliko vaša intuicija dobro čita situaciju. Da li dolazi nešto što duboko u sebi već znate ili vas očekuje nešto što niste videli da dolazi. U svakom slučaju imat ćemo i dve grupe, birajte onu koja vas intuitivno najviše privuče, a za detaljnije analize postoji opcija ličnog tarot čitanja. Ja sam Nela, vaš tarot tumač, energoterapeut, umetnica, life coach. Idemo. Lepi moji, sada se fokusirajte na vašu osobu koju posvećujete ovo čitanje i malo razmišljajte o njoj, uđite u energiju dok vam ja predstavljam grupe. Danas birate između karata, runa i kristala. Prva grupa je ovaj tarot dek. Uz to je došla runa Evas. Kao što možete da vidite, i Rozenkvarc. Mlečno roze boje. Druga grupa, ovaj tarot dek. Uz to je došla Ingus runa. Vidite. I gorski kristal. Vi možete malo da pauzirate video i da zatvorite oči, dišete i kada otvorite oči šta vas intuitivno najviše privuče bez previše razmišljenja i kalkulacije je vaša grupa i to čitanje poslušajte. Ako se dvoumite između dve grupe, slušajte oba čitanja. Napišite mi naravno u komentarima koju grupu ste odabrali, koliko ste se pronašli u tom čitanju, koliko je bilo gotovo vaše lično čitanje. Možete mi staviti i samo porukicu, eto kako osjećate da treba, tako i napravite. A mi sada idemo na čitanje za prvu grupu. Vi ste birali ovaj tarot dek. Došla je Evas runa, još jednom da je pokažem, evo ovde lepo da se vidi, i kristal koji se vezuje za ljubav, a to je Rozenkvarc. Ajmo mi da vidimo šta možete da očekujete dok iščekujete poziv, poruku ili susret sa osobom koja vam je u mislima ovih dana, bilo da ste trenutno u nekoj priči ili da se visi u vazduhu. Ajmo da vidimo prvo trenutnu energiju ove osobe i vas, da vidimo kako tu stoji stvari. Trenutna energija, 10 štapova, kralj pentakla i 3 štapova. Ok, ovako, vi koji ste odabrali prvu grupu, bih rekla da imate neku istoriju sa ovom osobom. Ako je neko novi, znači ako ovo nije osoba iz vaše prošlosti, sa kojom priželjkujete možda pomirenje ili razrešenje situacije, možda i ne želite nastavak odnosa, ali vam je čisto onako stalo da vam srce stane na mesto, što se kaže da se ova osoba javi i pojavi i da učini korak ka vama. Vidite sami kakva je karta gde dvoje su na oluji kisnu, dok ovde postoji brdo kišobrana na ovoj steni, tako da moguće je ta situacija. Druga situacija da je u pitanju neko ko ima trenutno neraščišćene odnose iz prošlosti. Ovo može da bude jako zrela, autoritativna osoba koja je veoma sigurna, pouzdana, koja vam uliva poverenje, ali neke okolnosti života ove osobe vam ne idu na ruku. Ovo je neko ko vam obećava zajedničku budućnost, ali ovde postoje neki repovi prošlosti.
Da, ono što se osjeća u vazduhu je snažna želja i snažan potencijal. Bilo da ste bili zajedno, bilo da priželjkujete da budete zajedno, jer je u pitanju neko s kim ste odnedavno u interakciji. Ovde postoji velika želja i veliki potencijal sa obe strane. Jedinica štapova govori o nečemu što treba tek da raste i da se negde nastavlja. Međutim, ovde imamo i neke osjećaj konflikta i sukoba koji postoji kako unutar ove osobe, tako i u odnosu na vas. Može upravo to da bude neka situacija iz prošlosti pa da se ne ponovi ono ponovo, odnosno da ne svedočite takozvanu deja vu, a s druge strane moguće da se vi dvoumite jer prosto okolnosti ovog trenutka su komplikovane u smislu toga da ova osoba treba da sama reši tu neku svoju situaciju. Ovde je bilo prekida ili u komunikaciji ili je bilo raskidanja. Znači ovde je neko od nekoga otišao i moguće da ovde postoji treća strana, treća osoba, još uvek nešto nije ovde raščišćeno ili neko treba da završi ovaj odnos, postojeći odnos, bilo da ste vi ili ova druga strana, kako bi ovaj potencijal mogao da se realizuje, jer vi želite nekoga ko je emotivno i u svakom smislu dostupan, jako držite do reciprociteta. Tako da ono što bih rekla da se sada energetski dešava, to je neka emotivna dostupnost i vas i ove osobe i da negde točak sudbine, evo prvo velika arkana u ovom čitanju koja govori o energiji strelčeva, odnosno o nekom sudbinskom događanju i sudbinskom susretu i osjećaju da ovaj odnos za oboje nosi tu neku sudbinsku crtu notu, da je mnogo više nego što se negdje faktički može pretpostaviti na osnovu samih činjenica, da oboje osjećate da ovde postoji neki dublji plan na nivou duše koji bi bio potreban da se realizuje. Za neke od vas u ovom trenutku nema ni slike ni tona, zatišje, ali osjećate snažnu energiju ove osobe u svom polju i snažnu želju da dođe do nekog razrešenja. Više kao da vam nije ni bitno da li ćete ili nećete biti zajedno, ali vam je jako bitno da dobijete potvrdu onoga što osjećate već neko vreme duboko u sebi, onako do kostiju. Pišite mi u komentarima koliko ovo što slušate rezonuje s vama i s vašom situacijom. Što se tiče prirode ovog odnosa, dolazi energija smrti. Ovo je odnos koji ima energiju horoskopskog znaka Škorpiona. Ova je velika arkana koja predstavlja taj horoskopski znak, a znamo da Škorpionova vlada Pluton kao dakle planeta transformacije. Tako da ovo je odnos koji vas menja i koji menja i vaš život i život ove osobe. Isto tako moguće je da je ovo energija nekog odnosa koji se završava i iznova počinje. Tako da je moguće da je ova osoba neko s kim imate prošlost, bilo da ste bili zajedno ili ste imali pokušaj da budete zajedno. Tako da ovde vidimo tu neku energiju duboke transformacije kao Feniksa, nekog rađenja iz pepela, jer Škorpion se vezuje za to. Također se vezuje i za Marsa i za tu neku strast i preduzimljivost i tu energiju zapravo borbe. Tako da, iako je neko ovde se uspavao, ne bih rekla da je to definitivno, već da je to neka privremena situacija. Ajmo da vidimo kako ova osoba gleda na vas i vašu konekciju ovog trenutka. Sedmica mačeva, 10 kupova i karta sveta. Dakle, ova osoba negde smatra da ako bude dovoljno fina i dovoljno, da kažem, suptilna i koliko bude imala šlifa da ume da postupi, nakon neke situacije bi ona mogla da dobije šansu. Ova osoba nije odustala od vas. Ova osoba vas stalno posmatra, gleda,
na neki način je jako upućen u dešavanje u vašem životu, iako možda nemate otvorenu komunikaciju, čim priželjkujete poziv, poruku, susret, ali ovo je neko ko prosto čeka pravi moment da se pojavi i javi. Vidim ovdje muškarca koji nosi cveće ženi koja se nalazi u kuli. Tako da ova osoba ima namjeru da se pojavi i da se javi definitivno. Ovo je neko ko vas vidi kao nešto što je vrh u njegovom emocionalnom životu. Dakle, ova osoba priželjkuje sa vama zaista neku ozbiljnu vezu, jer 10 kupova to predstavlja, harmoniju, sklad, porodicu čak, tako da je moguće da ova osoba se nada pomirenju i vidi sebe pored vas. Znači, ova osoba misli da ste vi negde stvoreni jedno za drugo, da ni sa jednom osobom nije osjećala toliku dozu bliskosti i povezanosti, čak i koliko postoji svađa i netrpeljivost sa vama, se ima neku posebnu dražnjenotu i ova osoba negde smatra da ste vi ceo njegov svet, odnosno njen svet, i da prosto sa vama može sve u svakom trenutku i kažem, sve sa vama ima tu dozu izvanrednosti. Nada se nekom izlazu i rešenju. Ova osoba misli da ovo nije kraj, ako ste bili zajedno, da je ovo kraj jednog ciklusa, ali da ako je izgubila bitku, nije izgubila rat. Bukvalno ova osoba vidi sebe pored vas u budućnosti i gleda nekako fatalistički na vaš odnos. Opet karta svesta predstavlja veliku arkanu Bodolija. Ono što ona osjeća ovog trenutka jeste da se sve ruši u njoj i zbog toga možda okleva. Ovo je kao grom iz vedra neba, ovde se nešto desilo, neka situacija, neka dešavanja. Možda nije eksplicitno vezano za vas i njega, odnosno nju, ali je vezano za neka dešavanja u njegovom, odnosno njenom životu. Dakle, došlo je do neke da kažem, šokantne situacije ovde. Možda se zbog toga ta osoba i povukla. Nešto što je bilo neplanirano, iznenada, jer karta kule predstavlja rušenje, ali njene emocije prema vama jeste da ova osoba trenutno gori za vama, jer opet energija Marsa, energija Škorpije i Ovna, tako da ova osoba ima želju da bude sa vama, pa makar okolo se sve raspadalo i rušilo, negde ovog trenutka za nju i u njoj postojite samo vi. Međutim, ovo je neko ko ima i neku dozu tvrdoglavosti i ponosa, opet energija Ovna. Ova osoba je jako onako sujetna, ona jeste uspješna, odgovorna i sve to stoji, ali ima malo doze onako, da kažem, taktike, pa i narcizma, samoljublja. Ova osoba nekako možda i taktizira sa javljanjem i pojavljivanjem, kao da nadgleda vas i vašu situaciju, i onda kao čeka pravi moment, ali ne želi kao da se vi nešto ufilmate tu da ste najbitniji na svetu, iako joj jeste najbitniji na svetu. Ima potrebu da negde taktizira i onako da ne ispadne previše nadobudna ili da je toliko odlepila, nekako se kontroliše to i dozira u tom smislu, i negde ova osoba vas vidi kao svoju idealnu polovinu. Ovo jeste energija idealnog ljubavnika, ljubavnice, energija topline, kraljice kupova. Vidi vas kao biće koje ume da voli, koje je toplo, koje je prijazno, koje prosto imate tu neku božansku, žensku, odnosno mušku energiju za ovu osobu, energiju isceljenja i duboke intuitivnosti. Nekako vi ovoj osobi jako prijate, čak kažem, iako je bilo nekog konflikta, ona to nije smatrala toliko nekako ličnim, više je to gledala kao nešto što je vraća k sebi, kao da je negde to bila malo i igra moći. Njoj se dopalo kako ste vi izreagovali, iako je možda tu ona izvukla i neki deblji kraj po pitanju njenih planova, malo je dobila po nosu ili egu, negde je tu ovu osobu još više
kupilo i očaralo kad ste vi u pitanju. Ok, vidimo znači da osoba taktizira. Ajmo da vidimo šta je moguće da nju blokira ovog trenutka. Da, jedinica štapova. A ovo može da budete neka goruća želja koju osoba osjeća i taj neki potencijal. Ovde postoji strah da se ne uprskaju stvari s jedne strane, s druge strane kao da neke okolnosti ovu osobu vuku na neku drugu stranu i ona jeste sad trenutno u nekoj energiji uspavanosti, četvorke mačeva. Moguće da se ovoj osobi nešto šokantno dogodilo, neplanirano, da li na poslovnom, zdravstvenom, privatnom planu i da kao da je ona u nekom posttraumatskom sindromu onako zaleđena u vremenu i prostoru i kao da joj treba neki podsticaj. Ovo čak može da bude i neki problem koji ova osoba ima sa starijom ženskom osobom. Ovo može da bude pitanje odnosa sa majkom ili nekom drugom ženskom osobom koja je autoritet. Tako da neko možda ima čak problem i sa zakonom, može da bude i neko u tom smislu, ali kao da ili čak problem sa finansijama, zbog čega se ova osoba negde povukla i osjeća se trenutno jako nemoćno, malo energije žrtve, ali vidim da ta neka želja je budi i da će ona krenuti u akciju. Znači, bukvalno to što je blokira neće trajati nešto preterano dugo, već je ona malo i duže nego što je planirala u toj nekoj energiji. Ajmo da vidimo još što bi mogli da vam kažemo na tu temu, blokada, razmišljenje. Da, ovo je neko ko se plaši da se malo istripovao, onako da je u iluziji, deluziji, da bukvalno kao da hoda kroz san i ovo je neko ko zaista se trudi da ispoštuje neko opšte dobro. Ako ima obaveze prema nekim drugim osobama u svom životu, ova se osoba jako trudi da negde ispoštuje sve te svoje obaveze i obećanja i dužnosti, ali s druge strane ova osoba kao da mesečari, kao da ima strah od suočavanja s realnošću zbog svega toga i nekako možda i okleva jer na papiru i sama sebi ne deluje toliko dobro i pozitivno koliko bi želela i htela kad ste vi u pitanju. Tako da imamo čuvara skala. Ovde imamo energiju neustrašivosti i balansa. Ova osoba treba da probudi se i da prosto se vrati u svoje izvorno ja, jer vidimo ovde jako snažne ličnosti, ali iz nekog razloga kao da im se nešto dogodilo što ih je saplelo i možda loš tajming prosto kad ste vi u pitanju, jer ovde postoje neke glavni duhovi. Ovde postoje energija obsesivnosti i nekih posledica samožrtvovanja i potrebe osobe da se negde emocionalno zatvori i zaštiti, kao da je u stanju neke emotivne preosetljivosti, što joj nije baš svojstveno i misli da trenutno nije u svom punom kapacitetu i da nema možda Bog zna šta da ponudi, što joj nije, da kažem, svojstveno. Ne osjeća se kao najbolja verzija sebe trenutno, a ono što osjeća u odnosu na vas i kako vas gleda ova osoba, baš je lepa karta Kuan Yin, te boginje koja je pandam, eto, kao ženski Buda na istoku i on govori o ljubavi, osjećanju i uniji. Ova osoba negde mašta o vama, o nekom pomirenju, isceljenju, o nekom ujedinjenju zapravo i negde, drage moje dame, vi ste ovde u energiji Demetre, znači vreme je za žetvu, vreme je za to da se boginja žetve, ali i božanska ženska energija ovde je ključna iz nekog razloga, ovoj osobi treba isceljenje, ali isto tako
Demetra je sinonim za suprugu, tako da ovde vas vidi kao glavnu žensku, odnosno mušku osobu u svom životu. Eto, to su neke, da kažem, promišljanja ove osobe, a ajmo da vidimo šta sledi ovde, naše ključno pitanje u ovom čitanju, šta očekujete od ove osobe. Bukvalno ono što vi želite, želi vas. Ovde imamo energiju gledala, ali ova osoba još uvek je nešto u stanju introspekcije i razmišljanja i da, ova osoba bi ponovila neke stvari koje su bile, ali kao da misli da vam je došli preko glave. Svi vi koji imate istoriju s ovom osobom, ona se neće jer ste možda u nekom trenutku ispočitali da ima neki obrazac ponašanja. Ako je neko novi, ovo je neko ko planira neko iznenadno javljanje, pojavljivanje, kao da se ovde pletu strune, da kažem, između vas. Možda je komunikacija još uvek između vas nova, sveža i da ova osoba planira sa vama susret tek i vi sa njom, pa da vidimo šta sledi ovde u prvoj grupi. Da, ovde možete očekivati čak i ponudu na izlazak, na dolazak ili čak na neko putovanje. Znači, može se desiti da vas osoba pozove kod sebe ako ne živite u istom mestu ili da vam predloži neko romantično putovanje, nešto što zna da se vama sviđa. Bićete srećni zbog poteza ove osobe, jer ovo je nešto što vi iščekujete i priželjkujete, možda ste nekad i pomenuli, ali da, ova osoba mora da negdje razreši neke svoje unutrašnje konflikte i stanja. Očekujte brzo javljanje i brzo ponudu ove osobe. Imamo jahača, tako da ovo je neko ko je prespreman, ko ide ka vama i ko prosto ima potrebu što pre da sedne, da s vama da razgovara, ali mislim da je prvo sledi neko javljanje koje ne nosi energiju razrešenja, nego javljanje u smislu dogovora za susret. Jer ova osoba želi s vama susret i jako joj je bitno negde da vas pogleda u oči. Ova osoba misli da vi imate neku božansku zaštitu. Znači da je ovaj odnos, bez obzira na sva dešavanja, zaštićena vama, da ste vi jedno drugom blagoslovu u ljubavi. Tako da baš onako to je ono što vam sledi. Karta saveta za vas jeste da usporite i da slavite sebe, da ne budete u energiji sumnje. Znači da verujete da vam dolazi ono što treba da vam dođe i od osobe, ako osjećate da je ova osoba prava za vas, nema razloga da sumnjate, već samo se otvorite i verujte u taj neki božanski tajming. Ono što je došlo kao runa ovde, to je Evas energija. Ovo govori o istrajnosti i snazi i na neki način kao da je život vas testirao i možda ste i vi negde testirali namere ove osobe kad ste vi u pitanju. Takođe imamo snagu, zaštitu, opet zaštita. Na neki način ova osoba ima neki zaštitnički stav prema vama, ima potrebu da vas zaštiti, možda zbog toga se i povukla, jer je htjela sama da razreši sa sobom ove svoje probleme i trileme, dileme, šta god da je bilo. U svakom slučaju stoji vam neki preporod, promena u pozitivnom smislu i ono što runa poručuje jeste da možete da verujete ovo osobi, da ona ima tu energiju pouzdanosti i to je negde i provejavalo kroz čitavo čitanje da je ovo nekog na koga se čovek može osloniti i možda upravo zbog te lojalnosti i pouzdanosti ova osoba je stavila i vaš odnos na stand-by, a ono što anđeli kažu jeste da ova situacija vodi ka možda i braku ili zajedničkom životu. Za vas koji ste bili već sa ovom osobom, ovo vodi možda nekom pomirenju i ujedinjenju i vrlo uskoro ćete znati šta i kako. Tako da
Zaista lepa poruka za kraj, a mi sada sa Viskom idemo da vidimo za koga sam ja kanalisala, da znam da mnogi od vas imaju potrebu da čuju i horoskopske znakove, pa ajmo onda i da to učinimo za kraj. Da vidimo mogući znak, podznak, Veneru, mesec od ove osobe ili od vas. Imamo device, ribe, vage, rakove, vodolije, ponovo ribe, device, škorpije, bikove, ovnove. Ok, i da vidimo kada se ova osoba javlja. Za većinu vas možete očekivati javljanje, ali i brzo i susret sa ovom osobom dolazi avgust mesec. Znači, za vas koji gledate u nekom drugom trenutku, računajte 2 meseca u odnosu na tekući mesec u kome se trenutno nalazite. Znači, dodajte +2, to je najverovatnije da će se ova osoba javiti u 8. mesecu. Draga moja prva grupa, ja vam šaljem ljubav, svetlost i radost. Hvala vam na gledanju, gledamo se i dalje ovde na kanalu. I za vas koji želite lično tarot čitanje, možete zakazati svoje lično tarot čitanje, energetski tretman, coaching, konsultaciju, slanjem Viber ili WhatsApp poruke na broj koji se nalazi na dnu videa i imate ga ispod videa u opisu. Danas nam je u kadru bila slika rađena sa energijama anđelskog Rikija i Arheje, u stvari Arhanđelice Ariel, koja znači božanski lav, lavica. Ja sam ovu sliku nazvala Rea po pramajici svih bogova. Tako da, ako želite sliku koja je ujedno i isceljujuća za vas, javite se. I još jednom vam šaljem ljubav, svetlost i radost i gledamo se i dalje ovde na kanalu. Pozdrav druga grupo, vi ste birali ovaj tarot dek, čisti kvarc, ili gorski kristal i došla je Ingus runa koja predstavlja boga Freja. A ajmo da vidimo sada koji je to sledeći potez osobe na koju mislite prema vama i šta možete da očekujete dok iščekujete taj poziv, poruku ili susret. Ajmo da vidimo kakva je trenutno situacija među vama. Vaš mačeva, 10 pentakla i točak sudbine. Ok, ovde imam utisak da ste od skora dobili neke informacije ili da je od skora ova osoba u vašem životu i možda ste u nekoj komunikaciji, ali da tek prave karte treba da se pokaže, odnosno kao da ste odnedavno kliknuli ili postali svesni da ova osoba ima nekakve pretenzije kad ste vi u pitanju. U svakom slučaju ovde imamo energiju blagostanja i energiju blagoslova, 10 pentakla koja predstavlja i tradiciju i porodicu i neko nasleđe, nešto što je trajno, nešto što ostaje i osjećaj blagostanja. I ovde prosto imamo tu energiju obilja između vas dvoje, možda i poslovna konekcija, ali ne mora isključivo to da bude. U svakom slučaju, točak sudbine, bukvalno kao da jedno drugom dolazite na životni put u pravom trenutku i ovdje se osjećaju te neke čiste emocije i čiste namere sa obe strane. Energija strelčeva, točak sudbine, bukvalno kao da se nešto zavrtilo ili se ova osoba vratila u vaš život, možda ste znali površno, ili bukvalno je ušetila u vaš život bez preveliko pompe, ali ovo je neko ko priželjkuje sa vama susret, dolazak ili odlazak, karta
raka, opet ove karte malo sijaju, što imaju refleksiju, pa neće ih dizati. Dakle, ovdje vi imamo osobu koja dolazi sa nekog puta ili koja je tek ušetala u vaš život. Ovdje je energija uspjeha koja stoji u vazduhu i koja se osjeća i nečega što vodi ka ozbiljnom odnosu. Da, ovdje imamo energiju obešenog, ali obešenog koji stoji uspravno, što znači da kao da ova osoba na neki način menja vaš pogled na odnose ili na nju samu, kao da ste počeli možda da ovu osobu odnedavno gledate drugim očima, koja je neko koji je stalno prisutan u vašem okruženju. Ovdje imamo energiju riba i karta kule rušenja. Da, ovdje kao da se desio neki klik iznenada ili prosto da je sve onako bombastično i neke promjene ovdje, znači velika transformacija. Da li se vam u životu desila neka promjena ili u životu ove osobe i da vas je možda to negdje zbližilo i približilo, možda ste ušli u neku priču i razgovor ovdje bez velikog očekivanja, onda su se stvari promenile. Tako da ovdje imamo energiju Marsa, energiju Škorpije i Ovnova. Ovdje je neka goruća želja i strast od strane muškarca prema ženi prisutna. Kaže, možda ste vi to tek odnedavno osvestili. Karta sveta, ovo je nešto što traži izlaz, rešenje i kao da je završeno sa jednom fazom vašeg odnosa i odpočinje neka sasvim nova, drugačija faza. Ok, ajmo da vidimo kako ova osoba gleda na vas i vaš odnos ovog trenutka. Imamo energiju cara, energiju đavola i energiju dvojke štapova. Ok, ja bih rekla da ova osoba negdje pokušava da sačuva autoritet i možda kontrolu nad ovim odnosom i ovom situacijom. Karta cara, opet energija ovna, ovo je neko ko je vatar, ko je autoritativno, ako znate ovu osobu preko nekog posla, ovo je neko ko uživa neki društveni ugled i u svakom slučaju ova osoba s jedne strane gleda na vas i vaš odnos kao na nekoga ko joj jako imponuje u svakom smislu. Vi ste ovoj osobi jako atraktivni, privlačni i smatra da ste onako pravi ulov, što bi rekli, ali s druge strane ova osoba smatra i nekim iskušenjem. Ovdje postoji neko iskušenje, da li okolnosti u kojoj se nalazite, ali i ta neka prevelika seksualna želja zbog koje ova osoba se osjeća slabo i nemoćno kad ste vi u pitanju. Ona trenutno smatra da je vaš odnos iz nekog razloga na pauzi dok ona ne donese odluku u kom pravcu treba da dela kad ste vi u pitanju. Dvojka štapova najčešće govori o osobama koje prepoznaju svoju srodnost, bliskost, zajedničke sfere interesovanja i prosto tu neku duhovnu bliskost, ali govori i o postojanju nekih objektivnih nemogućnosti da se odnos realizuje. To može biti brak, poslovna situacija, za neke od vas ovo može biti i daljina, distanca, kao da ne živite u istim mestima, ili nešto treće, ili možda neodlučnost. Ova osoba ima neki strah da ne napravi neki pogrešan potez, da je to negdje ne dezavuiše, da joj ne oduzme na moći, značaj, autoritetu, možda ste u nekom formalnom odnosu, pa ova osoba se plaši da ne napravi grešku u koracima, da je to može koštati mnogo toga. Kako gleda još ova osoba na vas, prosto smatra ovog trenutka da između vas postoje emocije sa obe strane, trudi se da sebe prikaže onako kao idealnog ljubavnika, odnosno ljubavnicu idealnog muškarca, nekoga ko je pun razumevanja i topline i ova osoba to zaista ima kad ste vi u pitanju, ali isto tako ova osoba, kažem, negde se trudi da bude i mudra, emocionalno inteligentna i da ne napravi neki korak koji
će možda i vas naterati da se povučete iz nekog razloga mi to dolazi. Za neke od vas to ima itekako smisla. Dobro, znači da tako gleda na vas, ali šta ona osjeća? Trojka kupova, ljubavnici, trojka mačeva. Ok, ova osoba je zaljubljena u vas i to se negdje vidi, ali moguće da je u pitanju zabranjena ljubav. Trojka kupova govori o tom iz nekog razloga, da li je razlika u godinama, statusu, da li je neko ovde zauzet, nešto ovde postoji što onako otežava vaš odnos, konekciju, pa i komunikaciju. To stoji između vas, tako da ova osoba negde je jako srećna i radosna što ste se dogodili u životu, a s druge strane kao smatra da je vaš odnos osuđen na neku tajnu vezu, na aferu. Ovdje imamo ljubavnike. Ljubavnici su srodne duše, ljubavnici su blizanci u horoskopu, i ljubavnici su isto tako energija, inicijacija u viši stepen svesti, energija ljubavi, tako da ova osoba smatra da šta god između vas bilo, te emocije su jako intenzivne i jake i prevazilaze prostor i vreme i ovo je neko ko se osjeća ranjivo, slabo i negde kao da mu je život namestio onaj prang zamku, kao da vas je srela osoba u pogrešnom trenutku, prava osoba u pogrešnom trenutku, to mi dolazi. Osjeća se i ranjivo i lepo i, kako da kažem, i kao žrtva i kao car u istom trenutku, kao car i kao sluga kad ste vi u pitanju. Ova osoba negde se pribojava vaših reakcija jer smatra da ste vi jako autentični svoji pravdoljubavi. Kraljica mačeva, neko ko ume da podvuče granice i da bi mogli vrlo lako da ovu osobu otpilite, što bi rekli, ukoliko mu radi nešto što bi vi smatrali kao akt nepoštovanja. Znači, ova osoba je itekako svesna da ne može baš da vam ponudi svašta i da vi na to nećete pristati, zbog toga možda taktizira i ćuti. Ajmo da vidimo šta blokira ovu osobu kad ste vi u pitanju. Blokira je strast koju osjeća, vidite štapova, ta neka goruća želja sa kojom ne zna kako da postupi i kako da radi, ne zna šta joj je. Takođe i ta neka potreba da ona bude u energiji autoriteta, ta želja da bude željena. Energija maga, vi ovu osobu negdje magično privlačite i bukvalno kao da je oduzimate moć. Blokira je strah da ne bude izmanipulisana, isto tako, jer ovo je osoba koja je dobar psiholog i ume ljudima da proda i maglu, ako treba. Tako da ume da prevede ženu preko vode. Ona se plaši onako da i vi imate to u sebi i da prosto nije ona možda dorasla ovaj put situaciji. Šta je još blokira? Blokira je možda njen porodični život, brak, partner. Znači blokira je ili neka situacija ako ste poslovno povezani, možda ste vi u braku, znači neko je ovde možda zauzet i blokira je isto tako. Da, ako nije brak, ovo je neka poslovna konekcija, saradnja, pa nije baš tako lako da sad istupi sa nekakvim predlogom kako će to biti shvaćeno i prihvaćeno, jer kažem, možda ste čak i u komunikaciji na vi. Priroda ovog odnosa prema ovoj osobi jeste s jedne strane velika telepatska, intuitivna povezanost, energija meseca, to je opet energija riba, mogu biti i rakovi, ali isto tako i osjećaj da je odnos tajan ili da treba otpustiti neke iluzije, odnosno 4 zida, privatna konekcija ili ovo potreba da se za ovaj odnos barem na početku ne zna u nekom širom društvenom krugu. Isto tako ovdje imamo dominaciju ženske energije, energiju prvosveštenice, što znači da opet 2 karte, opet rakovi koje govore o tim nekim dubokim emocijama, a isto tako i o intuitivnosti, jer visoka sveštenica je neko ko jako
je intuitivan i prozorliv. Tako da on negde strah da ove osobe da je jako, vidite, duboko i čak onoliko koliko ona i ne bi htjela da pokaže. Znači, negde ta neka intuicija, povezanost na nivou duše, čak i emotivno isceljenje mogu biti ovde, da kažem, dominantni. Energija ovog odnosa jeste energija ljubavi u krajnjoj liniji, jer ovo su vodeni znakovi i isceljivanjem u tom smislu. Ok, ajmo da vidimo šta će ova osoba da preduzme. Znači, idemo na ključan deo čitanja. Da, ovdje imamo i Twin Flame-ove, srodne duše, Yin Yang balans. Osjećaj da ste kompletni, ali isto tako i skroz različita. Ova osoba mora nešto da učini, jer ako ne učini, osjećat će se kao da izdaje samu sebe više. Tako da ovdje imamo otvorenost i tu neku neustrašljivost od strane ove osobe, čak možda da uradi nešto što će vas isprovocirati, nešto budalasto, detinjasto, da ako ste u kontaktu svakodnevnom uradi nešto što će vas možda i šokirati. Ovdje možete čak očekivati i prvo poljubac, a onda poziv na izlazak. Bukvalno mi to dolazi na osnovu ove karte. Šta ova osoba isto može da ponudi? Da, bukvalno ova osoba nudi novu fazu u odnosu, kao da energija Feniksa, rasta, promeni mišljenja, čak ako je ovdje bilo razgovora na tu temu da između vas ljubav nije moguća, ova osoba je spremna da nešto sada promeni, jer ova situacija možda traje za neke od vas i dosta vremena, tako da kao da je spremna da se otpusti, da presečete neke spone koje ne dopuštaju da nastavi dalje sa svojim životom, tako da ovo je neko koji je spreman da pronađe izlaz i rešenje i da definitivno neka promena. Tako da ova osoba možda menja svoj raniji iskaz i spremna je da razgovara sa vama, jer ovaj neko koji je bio možda distanciran i hladan. U svakom slučaju, ovdje imamo udvaranje, flert i želju za izlaskom. Ovdje očekujte poziv na izlazak, poziv na susret, na neko dešavanje. Ova osoba izlazi iz te neke energije posmatrača. Da, ovdje čak možete da očekujete i roman, poruku koja sadrži podrobno objašnjenje. Može će biti prvo neko javljanje, pa onda kako vi budete reagovali, ova osoba ima toliko toga da vam kaže i toliko toga da vam objasni, možda i da obrazloži zašto i kako. Ovo je neko ko nekako dosta razmišlja i ovdje imamo mušku energiju preduzemljivosti, dolazio je Mars, tako da ako vas sada ova trenutna situacija zbunjuje, da znate da ova osoba se suočava s nečim sudbinskim i da će morati da napravi neki preokret i zaokret, kao da ovaj krst sudbine negde vas spaja na neki način. Da, lavirint, neće ovdje sve biti jasno. Očekujte javljanje ove osobe, ali i to da se ona na mah i povuče. Znači, neće ovdje sve ići kao podmazano lojem, već očekujte i neke distrakcije zbog dešavanja u kući ove osobe ili u vašoj kući, u vašem domu, naročito ako je uključena i treća strana. Ovdje može sve da između vas da deluje lako, crkutavo, ali i da se o nekim temama nije pričalo i da se ne priča. Nešto novo se ovdje rađa, dete, nevinost, iskrenost, ali isto tako možda je i razlog zašto ova osoba odlaže to između vas, možda ovdje neko
jer roditelji osjeća odgovornost u tom pravcu. Blagoslov koji vam dolazi sa ovom osobom je blagoslov Morđane, da mira nakon bitke. Ako ste se borili za ovaj odnos i sami sa sobom i sa drugima, da vam dolazi energija mira i stabilnosti i uzemljenja. U svakom slučaju, što god da se dešava, vi ćete se osjećati dobro, jer nekako ovaj ishod je nešto što ste vi priželjkivali, a to jeste čisto srce i čista duša i ovo što vam se savjetuje jeste da budete sami sebi prioritet. Znači, što god da se dešavalo u životu ove osobe, da ne ulazite u energiju mame, iscelitelja i pomagača, već da prosto ne zaboravite da ovaj odnos treba da služi vama, a ne vi njemu. Kako ova osoba gleda na vaš odnos još jeste da nešto prirodno, vidimo ovde štitonošu, znači nešto što se moglo dati i naslutiti i opet Mrđana koja govori o otpuštanju i odmoru, kao da jednom drugom dolazite kao blagoslov nakon nekog perioda trvljenja i kao da ovdje ako je bilo otpora zbog emocije koje su intenzivne i snažne, oboje prihvatate neminovnost ove konekcije i ovog odnosa. Došla je energija obilja na početku 10 pentakla i sama runa Ingus to predstavlja, tako da opet imamo energiju mira, izobilja, blagostanja, plodnosti, seksualnosti. Za mnogi od vas to je ta neka jaka goruća želja koja se budi. Može da bude harmonija, brižnost, ali i dete. Za neke od vas se ovde nešto novo rađa, a možda čak ovo vodi i ka energiji roditeljstva. Ovo šta kažu anđeli, šta je poruka anđela, da je ovo prava ljubav i da ovo može biti ljubav vašeg života i da ova osoba može doći definitivno preko posla ili da finansije i karijera čine bitnu stavku u vašem ljubavnom životu. Idemo na visak da vidimo za koga sam kanalisala. Da, nisam rekla šta ovu osobu još može da smeta ovog trenutka. Imam potrebu i to da vam kažem. Ova osoba vas gleda očima ljubavi, to da znate i da očekuje najpozitivnije mogući ishod i da, iako možda glumi ledenu kralj ili kraljicu, da ispod nje se odvija trenutno bura. Ako nema dešavanja, da znate da nije odustala. Eto, to sam vam ostala dužna, odnosno na prvu grupu, pa idemo sad da vidimo ove horoskopske znakove. Samo da vidim gde mi je spao visk. Ajmo da vidimo za koga sam kanalisala. Ribe, ovan, strelčevi, rakovi, vodolija, lav, vaga, blizanci i jarac. Ponovo jarac, rak, znak podznaka Venera, mesec od ove osobe ili od vas može da počinje neko od navedenih znakova, a kada možete očekivati i razgovor i susret sa ovom vašom osobom. Karte, vi se kaže juli mesec, 7. mesec, za vas koji gledate u nekom drugom trenutku, a ne sada kada ja objavljam video, to može da bude naredni mesec u odnosu na tekući mesec u kojem gledate video. Draga moja druga grupa, pišite mi u komentarima koliko ste se vi prepoznali u ovom čitanju, koliko je ono bilo gotovo lično za vas i napišite ili ostavite samo emotikom kovertice, poruke sa srcem i koliko vaša intuicija zapravo se podudara sa sledom događaja koji je naveden u ovoj grupi. Ukoliko želite svoje lično tarot čitanje, energetski tretman, coaching, konsultaciju, javite se porukom preko Viber ili Whatsappa, broj se nalazi na dnu ekrana, piše vam privatna čitanja, a imate ga i u opisu ovog videa. Ukoliko želite talismane, umetničke slike, amulete, postupak je isti. Danas nam je u kadru bila slika rađena sa anđelskim rikijem, sa energijama
Arhanđelice Ariel, božanski lav ili lavica, ona to znači. Slika se zove inače Rea. I ukoliko ste zainteresovani za slike, pišite Viber ili Whatsapp. Šaljem vam ljubav, svetlost i radost. Gledamo se i dalje. Pozdrav!